Salibonani bathandekayo. Siyabonga njalo ukubana sihlanganiswe inkosi esifundweni sanamhlanje. Isifundo sesishumi lanye. Lapho inkosi lokhu ikhuluma lathi ngebhuku elidala Old Testament. Okhulumayo ngumfundisi uMiladube. Ngizacela abalapha abaziveze ngilabo. Salibonani izihlobo. Sisamukelana kwisifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu olokhe esichasisela kangcono ngembali yabadala bethu. Sifunda okuthile ngabo. Okhulumayo nguAmos Maforo. Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlanganiswa uNkulunkulu singabaphilayo. Okhulumayo umfundisi uMishayeli Ndlovu. Salibonani balaleli, siyabonga ukuthi sihlangane esifundweni sona lesi. Okhulumayo nguTalent Ncube kaSibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sifunde isifundo sona lesi. Umoya engcwele kasithungamele, isono sisuswe kithi, umusa lothando kwande kithi. Ngegama lika Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga sihlangana esifundweni bafowethu. Sesitshumi lanye. Lapho sikhangela impilo kaJosefa, isihloko sithi sona uJosefa Inkosi Yamaphupho. Ngithe nxa ngibala ngithi hawu kule Nkosi Yamaphupho enye ngiyani. Ngasithi hayi ukuthi umlimi kukhona akuveza ngamaphupho la. Nangu uJosefa esihlangana lapha kuvesi ekhanda siqale sibalo 37 verse 19 uGenesis sizwe ukuthi uNkulunkulu usilethela namhlanje esifundweni sethu. Genesis 37 verse 19. Bakhulumisana besithi, khangela lo umphuphi uyeza. Kuthiwa bathi khangela umphuphi uyeza. Lapho uvela khona isihloko sithi uJosefa Inkosi Yamaphupho. Isigaba sokucina ke esika Genesis uzafica ukuthi kukhulunywa kakhulu ngoJosefa. Yes. Izihloko eziningi uJosefa kuqala ngokubana kuba lephupho eselizweni leKenani. Aphinda wena amaphupho njalo futhi seseGibhite kulandiswe ngempilo yakhe kuvezwe ukuthi uNkulunkulu uyagcwalisa izithembiso ngempilo kaJosefa. Bese kufika lapho kuthintwa khona ngokuthi esephuphile abafwa kube lenzondano. Ibhuku leli likaJosefa lifuna ukuletha impilo eyingane isilingiswa sempilo kaJesu. Kuphinde futhi kusilethele ezimulini ukuthi kumele siphile ngayiphi indlela. Inkosi ngiyakhuleka ukuthi siqhubeke sifunde namhlanje. Izimuli zelapheke lo muntu umnyanga unyabe kwazi ukuthi uKristu uyingxenye yethu ukuthi sisindiseke. Umbona ufuna ukukhuluma. Ya isifundo sethu lesi sisukela kuAbraham. uNkulunkulu edala ubudlelwano lesivumelwano lobani loAbraham. Kudlule kuye kuJacob. Kudlule futhi bese kusiza lapha kuJosefa. Okuqhakathekileyo kubana sinanzelele ukuthi silokho sisasesivumelwaneni esasungulwa khonale kuAbraham. Inhloko ke yesifundo sethu namhlanje sizagxila kabanzi kuJosefa. Hache emaphuphweni. Impilo lesiphila phakathi kwayo. Abantu bafisa ukuthi baphuphe izinto ezimangalisayo. Uzathi hayi namhla ngeke ngisizwe abanye Maforo besithi bafuna ukujoin ama group lapha bake bachayelana amanamba okuyawina amalotho. Hayi ngifuna ukuphupha ukuthi ngiwini ilotho. Maybe nxa siqhubeka ngesifundo siza kuchasisa lokho ukuthi ukuphupha yikwenzani. uJosefa wayephupha. Wayengumuntu owayephupha. Namhlanje kumele abantu bephile bengabantu abaphuphayo. So siza ukuchasisa futhi ukuthi amaphupho lawa ayeminjani. Njalo iliphi iphupho okumele uliconsider. Ungaphonga ukuthi ungabona imibono suhluthatha konke ufuna ukuthi kuchasiswe, but siza ukuchasisa ukuthi kathi maphupho bani okumele achasiswe ancedise abantu ngendlela kaThixo. Wayengaphuphi kuphela. Wayewachasisa. Sizamthola futhi echasisa amaphupho eseGibhite. So kuthiwa uGenesis uGenesis la uJoseph uthatha isikhathi iba naye kumbe
indawo ende kubhukulele kulotshweni kwaGenesis kuthi ukuthi kunenge esimele sikufunde ngoGenesis kwathinta indlovu uthi kwangango Abraham Jacob la uJosefa uqhakatheke kakhulu so thintile mfundisi ukuthi wayeyinkomba kaJesu sizabona ukuthengiswa kwakhe indlela aphila ngayo uJosefa lokuthembakala ethengiswa ngabafowabo lokusindisa ilizwe umhlaba wawusaziwa ngaleso sikhathi eselamlili sizaqhubeka ngezifundo lezi so kunenge esikufundayo ngoJosefa ukusitshengisela ukuthi uMesaya wayezakuza kuleli lizwe aphile ngayiphi indlela kubaliswa lapha kuze kubaliswe impilo kaDaniel ukuthi kusukela ke ungahlola uDaniel uhlole loJosefa bonke basuswa ezimulini zakwabo besasebancane bayaphila impilo yezizwe labantu bezizwe baba izibonelo ezinhle bese kufananiswa ke lo Jesu owachiya ubukhosi basezulwini ukuze azehlenga thina ngabantu maybe isifundo sizafithizela kabanzi ukuthi kumele lathi sisuke kuma comfort zones esingabe sikhona sisuke ezindaweni ezingabe zithokozisa izimpilo zethu lezimuli zethu for the sake of others ukuze bafinyelele lelizwi sibe ngabanqobi ngolunye usuku oluzayo masinyana. Siyabonga abalaleli ababukeli sizabona ukubona siyaphetha isifundo isandla senkosi siyaphumelela nxa siphezulu kwethu singabe sigonjolozele izinhlupho emulini gonjolozele imicabango leminakano lezondano kodwa ekucineni uNkulunkulu isandla sakhe siyaphumelela maforo silenhlupho phakathi kwezimuli nxa sisiya kuGenesis 37 balo verse 1 siyafika ku 3 Genesis 37 verse 1 kusiyafika ku 3 uJakobe wasehlala elizweni uyise ayehlala kilo njengowezizwe ilizwe leKenani verse 2 lezi zindaba zezizukulwana zikaJakobe uJosefa eleminyaka 17 wayeselusa umhlambi labafowabo wayengumfana elamadodana kaBhiliha lamadodana kaZilipha omkayise uJosefa waseletha kuyise imibiko emibi ngabo verse 3 njalo uIsrayeli wayemthanda uJosefa kulawo wonke amadodana akhe ngoba wayeyindodana yobudala bakhe wamenzela isigqoko esilemibalabala ngithe mina ingxabano emulini uthini into ezintathu lapho ukuthi uJosefa uzala ebudaleni buka Jacob aphinde azoceba ukuthi abafowethu bayehluleka laphana bese kusenza ukuthi athandwe nguyise uyise sephinda athenge futhi ibhaji elihle kule ndaba ezalithi ingqondo yokuthi kungani kule ngxabano emulini uyazi imuli kaJacob ayahlukananga lezi imuli zethu siyavezelwa imuli emesabayo uJehova kukhona okwenzakalayo okwakuqala kuthiwa uJacob uyahlala elizweni lapho uyise uIsaac ayengahlalanga khona wayengumhambuma kodwa yena usehlele sikhayela ukuthi ngabe uselokuthula kodwa akakutholi ukuthula sokubuya emndenini wakhe okwenzakalayo kwakuqala kuthiwa uJacob wathezala uJosefa wasemthanda ngenxa yokuthi wayethanda umama wakhe so imphutha elikhulu esilenzayo njengabazali yikuthi sibe labantwana esibathandayo abantwana bakhangele uyazi babe kutshele bethi baba mama uthanda uzibani endilakanye ukwazi ukuthi uyamthanda sasiphike nje kuphela kodwa abantwana bakhangele ezinye ingxabano eziba khona ebudaleni abanye balokho besabanyisana khathesi ikhona lokho ukuthi kwakuthandwa umntwana othile number 2 kwasemthengela isipho esithile kuthiwa ibhachi lelalithengayo lali libhachi lenkosana wamgqokisa khona lapho wayehle wamphawula wathi lo nguyeselizibulo funa wayephoxwe nguRubeni siyayazi indaba kaRubeni sike sayithinta lapha kodwa ahla kuveze khona lokhwana kuletha ingxabano ngithanda kuletha lokhu kubazali ayeni sizamene ukuphatha abantwana bethu ngendlela efanayo mfundisi uthi mbuye futhi kuJosefa thina sakhula vele
emulini sasingakuthanda umuntu okucebayo kuthiwa wayelethanda ukuthi ayeceba aletha ama-report amabi ngabanye kuningi elikwenzayo njengabantwana uthola umuntu okucebayo vele akuthandeki so kuthiwa uJosefa wayethanda ukuceba ahambisa ama-report kodwa ubaba besemthanda so lathi asibambaneni senze kuhle emulini isifundo esisitholayo lapha ukuthi sithandane sithwalelane imithwalo lathi bazali singabandlululi abantwana ngoba kuyaletha okuningi kuletha inzondano ebantwaneni baqophane bangathandani. Uyabona ukuthi akula mzali ofuna ukuthi abantwana bakhe baxabane. Likhona lapha lingabazali akula ofuna ukuthi abantwana bakhe ebabone bexabana. Kodwa ke sisuka sikhohle ukuthi singekela ukususa impande. Uyabufuna sibili ukuthi bathandane kodwa okwenzayo kwenza ukuthi phambili baxabane. So ungasusa impande eyukuthi nxa ushare izipho ukuphiziphe ebantwaneni iresult yalokho kusenhlizweni yabo. Indlela obenzela ngayo kuveza lokho okusenhlizweni yabo. So ungapha lo bonke befunda bebhala ngamapen uphe lo ipencil ungamuphi pen ubususipha lo ipen kuyaveza ebantwaneni ukuthi ubaba ucabangani ngathi. So ngiya ekuthini nxa sifuna ukuthi bebambane thina kasithini nxa sisaba izipho esiziyabayo kuvezakala ukuthi izipho zonke lezi zilingene lo ngesigaba sakhe ukwenza ukuthi abantwana phambili bengazondani ngenxa yenhlanyelo ehlanyeliwe. Ngikugame Dobe. Yebo baba. Troubles are more within families. Inhlupho ziningi kakhulu ezimulini. iBhayibheli ligcwele lobufakazi lo. Sukele emulini yokuqala kaAdam. Sibona uKhayini exabana lobani lo Abel. Sibone futhi uJacob exabana lobani lo Esau. Bese sithola lapha sokusiba lokuxabana futhi ngapi ezimulini kubafowabo. Now okwento kwakhona kungani kulokuphikisana phakathi kwabazibulo lezicino uthola sokule conflict khonapho yokungaphilisani kuhle yokungazwanani ubudlelwano buhle bulimale bulimaza imuli yonke. Maybe esikubona kubalulekile la ukuthi uJosefa ngendlela aphatha ngayo abantu abakhe ufisa ukufuqela ubuzibulo kubani uJosefa ngendlela okwenzakala kodwa uJosefa nxa bemkhangela abafowabo kababoni ukuthi lizibulo ngoba izibulo likhona ubani uRuben. So impikiswane sisiba khona ukuthi uJosefa uba yilizibulo njani uRuben ekhona uba yindlalifa njani uRuben enjani ekhona. Yes. Okunye kwenza baxabane mfundisi Dube indaba yamaphupho. Uthiwa umfana wayephupha. Alright. Aphuphe amaphupho athile ngolinye usuku uphupha inyanga lelanga kumkhothame kunye nezinkanyezi ezi11. Uyise wamchazela kuthiwa wachazela abafowabo wachazela lo wathi hayi ubona ngani mina lo nyoko siza kukhothamela sokukhonza kodwa kuthiwa uJacob njengomuntu omdala wayexhumana lezulu. Alright. Kuthiwa wayesale kucabangisisa wakubamba ukuthi uNkulunkulu okhulumayo nyanga ngifuna ukubuya emaphutheni sibuye kithi la kwesinye isikhathi yazi Ncube siyasiphoxane ukuthi wena lephupho elithile awufisi kwala ukulevel ethile uyaphupha ukuthi la mina ngifuna ukuyathenga indlu endaweni ethile ngizahamba ngemoto uyazi abantu wa comfortable sifanana silezinto ezifana sihawula sonke ungangani ufuna ukuphuma kiwe sokuthi lo yazenzisa lo ucabanga njani ufuna ukuthi atitshe ukuthi ungconoza impilo yakho abantu bakuncindeze kodwa engakutsho ukuthi ungavumi umuntu akutshontshele iphupho lakho ngesikhiwa bathi ngama dream stealers. uJosefa wala lokho ephupha kamanga abanye sihle simu ukuphupha sikuthathe literal simu ukuphupha ngempilo ukuthi hayi abantu bayangisola bathi ngingumphuphi anje wathi wanikwa lebizo lo bese nangiyani umphuphi uyazubizwa ngebizo lithile. Siyabonga abalali mvulele Mateyu 20 khona. Yes. Ekunye ngubamba lapha abalali ukuthi uJosefa uyazondwa kodwa yena ngenxa yokuthi wayemaza amkholwayo kazange abe lokuphindisela.
Emulini ungakhangelelwa phansi, ebandleni ungakhulunywa, kumbe kusemsebenzini woba kwazi ukuthi wena ungubani, ukhonza ubani. Kumele abantu batshengise lokhu uNkulunkulu akwenzele khona ukuthi wena ungubani, uphile ngendlela yena leyana umlimi akufundise ngayo. Kumele sikwazi ukuthi ozondayo khuzeka, ngoba uJosefa lanxa bamzonda kabamthathela ngesibusiso. uNkulunkulu angabusisa umunye phakathi kwemuli awutshintshi kuba nguye. Ebandleni kungaba lesipho ngalaso kawungeke umthathele umuntu. Asivumeni ukuthi sichiyene kodwa uNkulunkulu ngowethu sonke simamela nesihloniphane. Ithi lapho u20 verse ngelika 26 27 20 verse 26 ngingakabali lapha mfundisi uyanthathekisa nxa ukhuluma. Abantu ababezonda uJosefa la babengachasisa uJosefa ukuthi yena uyabazonda, but babechasisa bona ukuthi bavele bamzonda. So uzananzelela ukuthi empilweni abantu nxa bekuzonda kabachasisi wena kodwa bazichasisa bona bayikokona. Wena ungaconcentrate kubo usuthi adopta isimile esivele belaso. So okuqhakathekileyo ukuthi nxa abantu zonda bakufundisa ireality yempilo ukuthi isono silokho esikhona. Khangela kuJesu olungisisa wena alungisise la. Matthew 20 verse 26 verse ngelika 26. Kodwa akuyi kuba njalo phakathi kwenu. Kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu. 27 verse 27. Njalo loba ngubani othanda ukuba ngokuqala phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu. Siphuma lapha lomqondo ukuthi umuntu kafunda ukuzehlisa. uJesu lapha ebakhuza ukuthi hayi ungafuna ukuziphakamisa yekela umlimi abe nguye. uJosefa akazange athi mina ngiphakeme kodwa ayebatshela ukuthi ngiphuphe lokho. Umlimi wayemtshengisa ukuthi bavezele engizakwenzela khona empilweni njengoba sichilo. Anganika isipho umna wami ngingazonta ngilazo uNkulunkulu sinikwe yena. Bona empilweni vele emulini sonke omunye nomunye ulomlando umlimi amnike wona ukuthi imuli ayingconoze. So samukelane sikwazi ukuthi ngizagijima ngesigaba engisifaka uNkulunkulu ekucineni imuli yonke yathuthuka. Indaba yokuseva ngambo yona leyani kaJesu labafundi bakhe uthathwa isithebe. Sasibone lo bakade sithabatha lathi abantu bafuna izikhundla kuthiwa ngama titles lamathawulo. Abantu ithawulo abayifuna iservice ukuthi yena asebenze. Siyambona uJosefa loba bemsola bethini kodwa wayeseva wayethumeka loba siyabona phambili lapho ukuthi hambe uye kubafowenu uyekwenza lokho ukuthi ube ku service useve uza kuthola isikhundla esithi likho kuchiyo nguJesu la uthi abantu kabafunde ukuzehlisa number 1. Even abathungameli kungaba sebandleni kumbe lasezindlini ungazehlisa ube lusizo kwabanye umlimi uza kuphakamisa akayi kokuchiya kodwa thina siyafuna ukuphonga uhlala siphezulu singenza ngalo. Maforo uyanthathekisa lapha nxa ngikhangela amaphupho lawa ayenza kwaba lokuxabana emuli. uJosefa yaphupha nxa esephuphile sokuphambili ngale ususwa ku comfort zone yangibo ngokuthengiswa. Suswa ku comfort zone ngokuthengiswa. Kwesinye isikhathi nxa sikukhangela ngelinye ilihlo mhlawumbe ngabe wahlala lapha yebo laliyaphumelela icebo kodwa laliyaphumelela ngela sifundo lesa sifunda lapha. So ungakhangela empilweni ungabe ulephupho olalo ngempilo phambili. Nxa ulephupho olalo ngempilo phambili kulama risk oza kuwathatha kule impilo oza kuyihamba. Omunye uthi yena labo abaphupha belele bathi bevuka bezibone belapha balele khona. Ngaphupha ngise America mina ngilapha eBulawayo ngiyathi ngivuka ngizibone lokho enze eBulawayo ebese sithi kodwa abaphupha bekhangele yibo aba dangerous kakhulu ngoba bayabhala amaphupha abo phansi bebe sebesebenza bekhangela amaphupha abo zwana ephumelela njengalokho kwenza kuJosefa yabe sokuyi affirmation of faith kuphela. So uThixo asiphathise konke sihlangana lakho kunzima kakusenze ukuthi siqhubekele phambili. Ndlovu uJosefa lona ngusefika ku chapter 37 apha siqalisa verse 12 usiya ku 36 nongasibala verse 17 no 18. Yes. Usefika sehlaselo. Ngundoda othe esihlokweni siqalisa nangu owamaphupho. Kukhona bana bemhlasela. Asike sizwe ukuthi kathi ehlaselwa nje
uone kanganani balo verse 17 no 18 verse 17 indoda yasisithi basukile lapha ngoba ngibezwile besithi asiye eDothani uJosefa wasebalandela abafowabo wabathola eDothani verse 18 basebembona esekhatshana njalo engakasondeli kubo bamenzela ugobe lokuthi bambulale bakhulumisana besithi khangela lo umphuphi uyeza verse 20 khathesi ke wozani simbulale siphosele komunye wemigodi bese sisithi isilo esibi simdlile khona sizabona ukuthi amaphupho akhe azakuba yini nangu sehlasela uyabona ukuthi ukugcina isikhwili uzalana ngokuyinto nje ababengani bayazondana bengikhaya kodwa sokufika ekutheni ubaba usemthuma athi hambisa ukudla kwafowabo bayelusa ngani alahleke adinga azabe kanti udinga ukuyazondwa ngabafowabo yena uthi ngiyabona abafowethu emva kwesikhathi eside sebemhlasela bethi nangu yana umphuphi kasimphosene emgodini sibona ukuthi uzaqhubeka kuyini esikuthola lapho umuntu emafuna ukusitshengisa kwento izinto ezincane esizigcina emulini singazilungisi ziyasifikisa kanjani now the background lapha ukuthi sithola uJosefa ethunywa ukuya kubafowabo now uJosefa ebese buza isihambi ukuthi bengabe bebonakale ngaphi ebese layela ukuthi hayi basendaweni ethize ebese qhubeka esiya kule ndawo enjani ethize ekufikeni kwakhe uthola abafowabo sebele plan ngoJosefa lokho abafisa ukukwenza kubani kuye sebebe lengxoxeni ndemangalisayo uRuben wayesithi hayi kaphoselwe emgodini otshonayo uJuda wala wathi hayi ngangcono simenze njani simthengise now ezimulini lapho esiphila khona kumbe funa lapho esihlala khona kulabantu abangasicebela basihlelele okungalunganga okungaqondanga lanxa singamakholwa sethembakele kuNkulunkulu umhlaba esiphila kiwo ngumhlaba ongasihlelela okungasiphathi kuhle ngoba ilizwi likaNkulunkulu lichila ukubana kayisisibo bomhlaba siyizihambi lapha emhlabeni ngokufanayo uNkulunkulu uyasithuma ukuyadinga abantu abanjani abalahlekileyo ukuthi sizaphathwa njani khona ngale kusemandleni kaNkulunkulu ukuthi bazathini khona ngale kusemandleni kabani kaNkulunkulu okuqhakathekileyo kubana nxa sithunywa njengoJosefa ukuya kubafowethu lathi siphakame sibuze kuNkulunkulu idirection sibuze kuNkulunkulu indlela kubana sihamba ngaphi siya ngaphi kubafowethu uNkulunkulu uza kusisiza ukuze sibalethe esibayeni sakhe into uJosefa ayelayo eyayiqinile isimilo sakhe njalo ukuthi wayengumuntu olamaphupho ngempilo yena ngokuthi wayelamaphupho kwakusenza ukuthi agijimise impilo ekhangela iphupho impilo yokuncedisa labafowabo nxa beku problem kodwa lezi ezingela maphupho lezi zazikhangela ukubulala olephupho lokukhangela amaphutha ababewaswela even kulo so uzananzelela ukuthi empilweni esihamba kuyo nxa ulephupho ngempilo elakuqala iphupho ukuthi sefinyelele ekhaya ezulwini haleluya nxa useselapha anti we are not heavenly focused that we become earth useless kasikhangelanga izulu ukuthi size sicine singasaboni okwenzakala emhlabeni ngokunjalo lapha emhlabeni ulephupho lokuvula ibusiness ayiqiniso ukuthi bakhona abakhangela ukukunyathela lokho kumele ubekwazi ulephupho lokuthi ufuna ukwenza something big abantu abazakunyathezela bakhona kodwa hlala udetermined akula bengakuthathela konke bekuthathele konke kodwa isimilo sakho kabafi bakuthathela sona siyiso esingakuvikela so ngubani ongalungisisa isimilo ngoJesu uJesu nxa eselungisisa isimilo either abantu bengaze bezama ukunyathela nxa benyathela kuba breakthrough yakho yes maforo ngikhathazwa ukuthi uJosefa uthwele ukudla uya kubafowabo
afike bona bathatha ukudla yena abalandela banaye bahle bamthatha bayamjikela ngale badla ukudla kwakhe sike sakhuluma ukuthi uJesu balaleli ungumlingiswa lapha uJosefa ungumlingiswa uJesu weza kubafowabo abayithi thina sifuna uJesu asigcine kodwa sisona aselani laye but ukuphila sifuna ekuseni Nkosi ngigcina kodwa aselani laye kuyini esikuthola bafowabo lapho ukuthi umlimi uzama ukusikhuza ukuthi bazalwane akwenza uJosefa yikho lingenza khona namhlanje la kanye yazi izimuli zethu nxa kulalapho ukuxatshanwa khona semakhaya yabona umuntu angaba labangane bandleni ku community asemsebenzini esikolweni kodwa ngikhaya kuyiRussia le Ukraine kubiwa you know simele sike sibuyisane ngemakhaya okuyizinto okuncane khonokho esixabana ngakho ngizathi mina mfundisi Dube uhlupho lwalamadoda kwakungumona umona nje kodwa umona wagcina usungubulala yikho uJesu wathi lo zonke umfone wabo usembulele lo hawukelayo sethethe usehle wenza isenzo uqala uhawukela ifone ethile ubusuyitshontsha uhawukele unkosikazi kamakhelwane ucela usuphingelayo so okuyizono lokho okuncane asihlensidile lakho ezimulini ngabona kunyenyelela vele kuza kunyenyela ngoba sikumpikiswana enkulu lo Sathane so i great controversy kwenzakala ezimulini isihlobo esithandekayo asiqapheleni sinqobe kwehla njani ukudla umntana kababa esegodini esifa ebuye la ukudla thina sihlale phansi sidle yikho ubona ukuthi inzondano yazi umuntu nxa usumzondile so vele wosumpulele ungasafuni ukuzwa la ukuthi wasempulala insibona ukuthi ungamaphupho kwakhe kuya ngapi abamzweli lo bababo ukuthi safika simtshela sho umdala ukuthi umntwana uphonga ukudliwa ngiyambona ngani kwaba le drama labo bafika bafeke ukukhala kwaba le drama ende bazithulela ungasukuthi umlimo wayangenela kwaze basinda kwaze kwaba lendlala so babezithulela iminyaka yonke le yikho bona khona ukuthi isono sibika okunganani umfundisi Ndlovu sisempini ungakwekelela lokho kuyakhula lathi nxa kulenzondo esilazo kubafowethu labazalo sizagcina sibulela abantu khulekela okumoya khona kukufe kusuke kuwe ulungisise izinto isono siyakwenza ukuthi ube lesimilo senyamazana lamazwi wakhuluma abe confirma khonokho kutshoyo ngakhanyela uKhayini wabulala umfowabo inyamazana isilwane siyadla siyafohloza ubusukhangela lapha abafowabo bamthengisa bathi nxa sebemthengisile babe sesithi sizathi inyamazana isilo esimenze njani esimbuleleyo becabanga ukuthi baqamba amanga bona basebe izilo zakho so uzananzelela ukuthi the more sisuka kuThixo sithatha isifanekiso senyamazana but nxa sibuyela kuThixo uThixo uyabe khipha ubunyamazana emuntwini efaka isimilo sakhe sisiba ngabantu abaphila ngentando yakhe yikho sile sifanekiso sesilo inyamazana lesifanekiso sikaNkulunkulu ngasuka kuThixo uthatha isifanekiso sesilo ngasuka ungaya kuThixo uthatha isifanekiso sikabani sikaKristu kawula kwesaba siyabonga abalaleli esikuthola ukuthi kumele ukuthi okuyizinto okuncane okuletha ingxabano emulini kulungisiswe ngesikhathi kumele ukuthi sifunde ukuthi izipho zethu zehlukene emulini azifanayo kukhona oJosefa kodwa sivumeni ukuthi ngumntaka baba ngoba ikhaya lethu sonke ngelisezulwini siyahamba sonke sengabe sithi izinto ezincane Dube okumqoka lapha okuphambani okuwona le imuli esifunda ngayo ibuqili kusukela kuJakobe sibona ubuqili bulokhe buqhubeka emulini njani yonke abafowabo bathi ubaba sizamtshela ukuthi umfowethu ubhujiswe yisilo ibuqili lo ezimulini osokubhidliza izimuli lezimpilo zabantu ezimulini ibuqili ubuqili kulo oqilwayo lalo njani oqilayo akumelanga abe liqili oqiliweyo laye kumele abe kwazi ukuthi uphatha njani umumo wokuqilwa engananzelela hlola ukuthi hayi ngiqiliwe phela la ngiphila njani ekuqilweni ngisuka njani ngibheka impilo ngiye phambili ngingahlali ngilokho ngisithi hayi ngake ngaqilwa nguNcube ngoba siphila sonke sivele emulini enjani efananayo siyabonga kakhulu akuye ku chapter 38 khona sicina esethatha esethengisiwe kuma Ishmael sehamba uJosefa
iBhayibheli bese lisinika enye indaba sokungani ngesikhathi ngani liyakhona kodwa kulesifundo lapha 38 verse 1 to 2 kwasekusithi ngaleso sikhathi uJuda wehla esuka kubafowabo waphambukela endodeni ye-Adulamu obizo layo linguHira. uJuda wasebona lapho indodakazi yendoda umKhanani obizo lakhe lingushuwa wayithatha wangena kuyo. Sesithola lapha Fokancube yeah uJuda usephuma kubafowabo kambe kungaba lembangela yamenza waphuma kubafowabo sesiyahlala endaweni engasoya kibo njalo lapha ahlala khona ufika futhi abe lesenzo sifuna usixoxa kathesi kuyini okwamenza asuke kwazi kwamfikisa kunkemenkeme lesesixoxa ngayo. Yes, uJuda ukubona kufanele ngikuthatha ngithi kwasokuyisikhathi esokuthi asuke kubafowabo aye endaweni le aya kuyo. Okundithathekisa kakhulu ke yisenzo lesi esafika senzakala lapha esehlangana lo mama okuthiwa nguThama. Emva kokubana uThama ngijayela ukuthi ngithi kwakuhlangana abantu ababili abaphakathi kohlupho. Umuntu obona ingani isikhathi sesimchiyile lo muntu ophakathi odinga ukududuzeka. So uJuda nxa eselahlekelwe ngunkosikazi wakhe yahlangana loThama. uThama number 1 wayebe ngumfelokazi. Kwathiwa kungene ubhodi. Ubhodi uwenza okwakhe. Kwasokuthiwa kakumelele umntwana onjani omncane. Isikhathi siyahamba. Right. Isikhathi sihamba uthola ukuthi ngapha uJuda la uselahlekile. Nxa esifika ekuthini abone uThama kuthiwa kwakhona uThama wabesizwa ukuthi uJuda usendaweni yona le wahamba wazembathisa uthi sezembathisile uJuda nxa embona kuthiwa wabona ingani isifebe wasehamba kuye. Point number 1 okundithathekisayo lapha ukuthi ungathola ukuthi kulosisi echurch usisi osehambe isikhathi eside engakayendi ince sefika kubo 30 azabona ingani isikhathi sesimchiye. Kube lo baba osengumazakhela usisi ngenxa yepressure efakwe ngabantu engekhoyo abesesithi abafana lapha kakusela ngcono ngizilahlele emuntwini lo. Kuyabe ku right kodwa you suffer the consequences yokuphonga uzijikela ungasela option. Njengoba lapha umntwana waphuma kodwa ama consequences okuphonga uhlangana nje sokungasela option alandela. Number 2 undoda okuthiwa nguJuda kuthiwa okwenza wahamba kumama lo ukuthi wambona engani liwuli. So ngathola ukuthi kwesinye isikhathi kulezimilo ezifihlakeleyo kithi zifihlakele izimilo lezi ngenxa yokuthi kasikabi sendaweni ezithile. So uJuda wayevele kufuna lokho okwakushoda liwule. So ungathola ukuthi empilweni esiphila kuyo kasikunanzeleleni ukuthi okudingakalayo ukuthi nxa sibona umuntu esemumweni othile ungagijimeli ukumahlulela ngoba wena awukafiki kuloko. Mhlawumbe uqinile ngoba awukangeni edubeni umuntu lo alayo. Ongakwenza okukhulu ikuzwisisa isehlakalele lo muntu encediswe ngegama lika Jesu siye phambili. Kathi shuwa ngicela ukuthi ngincedise. uJuda usenza into enje lo Thama. Kodwa uNkulunkulu abesevethu uNkulunkulu athi ngifuna uJesu azale kuyona le ndlu nje. Kuyini esikutholela la mafutha? Hayi ngumusa. Kule list yabo mama esibalethelwayo lapha. Kusukela kuThamar kubuye uRahabe sithola uBathsheba wayemka uRiya uRuth kulesenzakala esikazi nxa kade ungakhayilela inkosi mesi ukuthi azalwe omama labo iningi labo vele babengaqualify. Hayi babengcolile besuke ebubini kodwa sithola umusa ukuthi uJehova
uyasindisa loba kusukela ngaphi lobu ngabe ungcole okunganani uJehova uyasithanda uMesiya wasezalwa kuline yona leyana uveza kubana hayi uzohlenga abanjalo ihlobo esithandekayo inkosi esikhonzayo inkosi elothando elomusa loba senzeni uJehova ulokho esalusa esinakekela silokho siphefumula kanje kodwa sisiyawona udle usona umlime kunakekela ulokhu ngumusa engakutsho lapha ngibone umusa kaJehova empilweni kaJuda embekezelela ebeselungisisa uyamangala la uJuda mbona wayeseyangekile uthi wabuya ethwele udondolo lwakhe le signet yakhe uthi hayi onyenzelo wayesemela khandwe phela umalukazana uJuda nguyujudge khona la sekhohliwe ukuthi ngiyokwenzileyo lo ungikhumbuza uDavid uNathan esuke ethi hayi lo muntu ngela bulawe ngenzuku kwathiwa nguwe Nkosi so uThamar uthi hayi nguwe babazala umuntu yayangeka indoda yathi hayi mama lo ulungile kodwa ngithanda ukuthi la uyavuma uthi hayi ulungile omnye wayengadefend adingele imaqhingo othi aphunyuke njani so ngumusa through and through uJesu futhi kulomusa omkhulu balaleli lapho ukuthi uJuda yenza isathekala esinje uJesu alethi uyingonyama yakoJuda kakhulu utshengisa ukuthi lapho khona ungathi wena ngiyisoni uJesu kuzazalwe kulindawo wayefuna ukutshengisa ukuthi phakathi komhlaba lekuwo ungazalwa ngokuthi bakubambile kanyavu uzalwe ngokuthi ubaba wapho ngokuchiya kodwa umlimo usingaya kuye sonke singabantu bakhe indaba leyi bingani ipho ukuthi khoxo uJuda uNkulunkulu uthe ngifuna ukutshengisa ukuthi ukonakala konke ngiyangenela uJosefa laye impilo yakhe ngekaJesu ehlupheka ukubutha abantu so kasifundeni balaleli ukuthi ngomusa kaThixo namhlanje singamaKristu asivumeni nxa siqoqwa lizulu ukuthi ngingaphi ngikangena ngapi ngikuchiye ngikhangele kuJesu kuzasisiza khonokho amen sesisiya ku chapter 41 laphana yes uzakhangela uverse 10 to 12 yes Maforo yeah kukhangelwa uJosefa usesiba seyisichaka yes sigqili eGibhite akubala uverse 10 kusiya ku12 uFaro wazithukuthelela inceke zakhe wanginikela esitokisini endlini yenduna yabalindi mina lenduna yabapheki izinkwa njalo saphupha iphupho ngabusuku bunye mina layo saphupha ngamanye njengengcazelo yephupho lakhe kwakukhona lapho kanye lathi ijaha umHebheru inceku yenduna yabalindi sayilandisela yasichasisela amaphupho ethu yachasisa ngamunye njengephupho lakhe nangu uJosefa usesentolongweni la ubotshelweni uJosefa usekulisigqile eGibhite uyisigqili ngenxa yokuthi inzondano yemuli yangakibo isimfake khona pha nxa efika laphana ufika endlini kaPotifa yebo ahla afike futhi esinye isitha futhi izolo uzonto ngabafowabo sefica umfazi wenkosi sebona ukulunga kambe aleke limbonisa umuntu azondela ukulunga ukuthi umfana lo ukuthi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wale Josefa khona kanti uNkulunkulu umbusisile uyamthanda kwacunda umama lothi othi ngeke ngimbone la ngalakala ukuthi ubuthunga wakhe ufika ngaphi kungenzakala balaleli babukeli siphakathi komhlaba othunjiweyo kodwa uJosefa uyadingakala mafona yes yazi indaba le inthathekisa ngalindlela uJosefa usethunjiwe kuthiwa ekoPotifa inkosi yayilala uJosefa yonke into ayibamba kuthiwa ayiphumelela waze wanipronyothwa ekhona ngale kwasekusenzakala lesisehlakalo umama lo wayefuna ukubamba uJosefa ngayibala kahle indaba yakhona kuthiwa wathuma abantu bonke basala bobabili ngithathekiswe nguJuda uJuda wayesemdala kodwa uyawela esilingweni lesi ungafunda ngeminyaka yabantu iminyaka yelo Josefa come on engangumfundisi wami igazi lisagijima kodwa kuthiwa uJosefa kuthi kusenzakala konke lokhu uyama
akhangele phezulu kathi ukuthi ngicatshile okwenziwa nguJuda uJuda uyele khona bana ngoba kulamuntu ombonayo uJosefa athi ngeke ngona mina phambi kwabani kwaNkulunkulu wayethembakele kuthiwa kuqala wayethembakele kuJehova wakhe wathembakala even kuPhotifa yonke into ayenza engiyokuthembakala wala kuthiwa ngalikhululanga ibhaji ukuthi ayenze lesi senzo wabaleka wathi ibhaji umama ngokuyanyeka wasesithi befuna ukumbamba uyaphoselwa ejele yivesi lesithola ekhona ngale kuthiwa inkosi ekade lo Josefa esemgodini yaba lo Josefa endlini kaPhotifa yayi lo Josefa esejele entilongweni kamlahlanga wafika khona ngale wapromotwa futhi waba liprefect la lesibotshwa esejele wachasisa anti isihloko sethu sithi umphupho wamaphupho uyabachasisela futhi esikutholayo okuqhathekile ukuthi loba usebugqilini thembakala kuJehova indlela zakhe zikaNkulunkulu asizwe indlela zethu ukhona phana singabambelela uza kusibusisa okucina umama lo abantu abaningi abantu abathembakeleyo bafuna ukubawisa kulabantu bafuna ukuthi yimi ngamuyisayo uzibandile yiloko ngani kule CV yakhe yanona ngokwenza izinto ezinjalo so kasiqapheleni bobaba be vigilant kubotsha izinkalo simele iqiniso sisho kubana lento angeke ngayenza phambi kwabantu kukaNkulunkulu inengi lethu abantu bavala anti akula muntu ombonileyo hayi isihlobo esithandekayo kulelihlo elikhanyeleyo loba uphansi kujulweni kolwandle okunye okundithathekisayo lapha bafundisi bami ukuthi undoda lo uthiwa nguJoseph wayebotshiwe umzimba kodwa wayesigqili umzimba kodwa ingqondo zakhe zazingaso sigqili wayebotshiwe umzimba kodwa ingqondo yakhe yayinothile so yikho uthola ukuthi wathi unkaphotifa wayelesikhundla esikhulu akazange avume ukuthi umuntu ole position amthathele ingqondo yakhe enothile ngoba ule position kodwa ingqondo yakhe idakiwe therefore iposition yakhe kayidetermine indlela okumele ngicabange ngayo yikho nanzelela ukuthi sile challenge enkulu kathesi engasilimaza ukuthi umuntu ngoba unothile engaze khuluma into engacaciyo wena suphonga uhlekelela kumbe ngoba umuntu le position ethile ephezulu kwakho wena ungaphansi kwakhe sekucommand ukuthi yenza lokho ubona ukuthi iposition yiyo ngupresident walokho ngubani walokho kumbe icompany kumbe kuyini but ingqondo nxa idakiwe ungakulandeli omunye upha umzekeliso ngondoda okuthiwa nguDonald Trump the former president we-United States uthi undoda lwana uke waluza ama-billions akhe uthe ewaluzile kwakungani sengumnyanga but in a few years to come wa-accumulate ama-billions wonke why uDonald Trump wayeluze ama-billion emali kodwa kazange eluze izibhiliyoni yamayini kube sokusiba labantu abawina amalotho kathesi uyawina umuntu ilotho esabathe nanti asenze kwamalotho umzekeliso uyawina ilotho about 40,000 US engawina ilotho ye40,000 US in 6 months iyabe siphelile mfundisi indaba uzuze imali eningi but kazange aluze ingqondo yakhe yobuyanga so engiyakukho ukuthi uJosefa noma ekuyiphi platform akazange aluze ingqondo yakhe yokunamathela kuKristu amen the greatest challenge ukuthi sidile ngama result sikhohlwa ukuthi impande ngehlanyelo engqondweni yethu uyeyame kuThixo kumbe uyeyame entweni zomhlaba na angazi balalela ukuthi sifundani la kuthiwa uJosefa sigqili eGibhite ngithi mina wena mKristu usemhlabeni obugqili wenzani namhlanje uJosefa usifundisa ukuthi inelise ukuthi ubekezele likhona ithemba kuThixo indingeko ekhona ukuthi asibene kwathi sigqilaziwe ngumhlaba wesono kodwa uJosefa ngoKristu bungapheli amen yikho uJosefa esiba isibonelo sika Kristu kulokho esesikufundile lapho kwehluleke khona uJuda esehluleka kuThama thinking that Thama was a prostitute because wayeziveze njengani njengesifebe nangu umkaPhotifa
layo ziveza phoza ngesigaba esifanana lesikaThaba nxa eziveza kuyo uJosefa uJosefa uyanqoba lapho kwehluleke khona omunye umntwana omunye umzali uyanqoba kasibeni ngabantu abaza kunqoba ngoba ekunqobeni kulomvuzo mafo yazi ukudilizana ingqondweni alana esijayele kuba layo kanengi ngathi nxa sesifuna ukubona sithi thina hayi ukuthi mina ngumuntu wenyama kwangani abanqobayo ngabe plastic sithandekayo sonke singabe nyama lo Jesu wayengumntwana wenyama yikho ethi yena uElijah wayelemizwa njengathi wakhuleka izulu langana waphinda wakhuleka futhi lana elemizwa enjani bakithi efana so kuyanqobeka sihlobo esithandekayo asibambe nxa usehlulwa yiluvuma uthi hayi ngehlulekile ayikhona ukuletha izizathu zokuthi hayi ngumuntu wenyama yilo uJesu yikho wabuya engumuntu wenyama wathatha ngesilungu abathi fallen nature yethu wanqoba enjalo uJesu phela nti wanqoba elambile lapho uAdamu ehluleka khona esuthi ngiyele sikuqaphe ngikuthatha ngithi kube ngendlela yokuchasisa ngayo uJosefa wayengummeli wevangeli lapha emhlabeni so wayengela sizathu sokuthi sokupresentwe isituation enje sokumele ngiwele kulo so ngiyangaphi undoda okuthiwa nguPauli olobayo ngesikhiwa ngiza kuchasisa isindebele uthi uPaul was more dangerous in the gospel when he was in prison than when he was free. Uthi uPauli wayeyingozi ngamandla evangelini lapho ebotshwe ngamaketani entolongweni ukudlula lapho ekhululekile. Wathi ngingabotshwa izehlakalo zompilo kodwa ivangeli ngeke libotshwe. So njengabantu kumele sinanzelele ukuthi ku situation oyabukuyo kambe ivangeli lalo lihle libotshwe yini kumbe i situation inganihlasela ngoba isono lokho esikhona ngizuza i breakthrough yokuthi ngaleso sehlakalo uNkulunkulu abonakala ungasali kubabazwe i problem uNkulunkulu ongisusa ku problem engasabonakala. Siyabonga abalaleli uJosefa ofana nayo simfica sechasisa amaphupho. Hayi umhlaba mina ngiyawubona bafowethu phakathi kwamaphupho udinga abachasisa cela umlimi asisize awubala lapha ku chapter ngu40 uzasibala siye ku41 lapha ubale nje uverse ngu10 lo11 sizayixoxa nje yonke sisuka ku4 lapha yona liyaneke ngayibala okay ukayibala verse 41 uFaro wazithuthelela inceko zakhe wanginikela esitokisini endlini yenduna yabalindi mina le nduna yabapheki izinkwa njalo saphupha iphupho ngabusuku bunye mina layo saphupha ngamunye njengencazelo yephupho lakhe. Siyabonga abalaleli ungaqhubeka ubala kulamaphupho la uJosefa uchasa amaphupho alaba ayesejele labo aphinde futhi azochasa amaphupho akaFaro. So kuyagcwalise ukuthi nangu umphuphi ngoba sewachasa amaphupho la uJosefa lo usuka abesesiba njengoKristu nyokhuma kwethu ukuthi uyamela abantu abasize ukuphuma phakathi kwehlupho oluthile. Kuyini esikuthola kumaphupho kaFaro kakhulukazi uphupha inkomo ezinonileyo ziginyezi ezicakileyo uJosefa abese kuchasisa isifundo bona sisithola lapha esikutholayo kabanzi yindaba okwaqala kuthiwa amaphupho la lenceke lezi kaFaro abaziphuphayo kuthiwa babekhathazekile bobabili bengasawazwisisi ukuthi kanti kutshone amaphupho la aphutshwa izinceke le besejele uthiwa kwathatha iminyaka emibili uzibona ubezele sebephumile uJosefa wathi lingikhumbule kulo wayezini bayokhohla ukhumbula umlimi ngendlela asebenza ngayo waphuphisa ubani uFaro sakhumbula yikho sibali verse lesi sithi hayi kule ndoda yesiHebheru yake yangichazisela mina ngifunda ukuthi umuntu ungamthembi uyakhohla phela okwakhe soku right sekhohliwe uFaro sephuphile seswele sekuthuthele izanuse zakhe zehlile kunjani ukuchasisa sokubuya uJosefa
Engikuthande ngoJosefa akathi ukuthi mina yakuchasisela. Uthi uJehova umabandla wasezulwini nguyothe amchasisele inkomo ezazi nginonile kuthi into ngamabele ayinonile kuginywa okunye kuthini amchasisele ukuthi hayi iminyaka eyisikhombisa le lapho siyabe sishaya khona inala kube iminyaka yani endlala lokhu kubuye kuwe ngozamela usindisa umhlaba wonke you know uNkulunkulu uyangenela amsebenzise mbona uFaro ahlamangala athi akunjani zaye ngubone ohlompromote kanti uyabona ukuthi indlela umlimo asebenza ngayo wathi wena soyaba next in command ngozabusa abantu bonke lapha wena ureporta kimi kuphela just imagine umuntu esuka entilongweni abanye babefundile ayisingakhuluma ngabo eBhayibhelini kodwa uJosefa phela zangafunde lokuthi esikolweni wafunda kusikolo kuthiwa ngese hard knocks esibaphansi ethwale nzima wafunda impilo waze wayafunda ukuthi abuse alawule inthemba lo kaPotifa uJosefa esebusa inthemba wayemangala so kumbe wayicabanga umfana kubaleka wathi kumbe lokho akulamizwa lokho wabona sokuthethe kuJosefa sokulabantwana futhi you know uNkulunkulu lendlela zakhe ezokuthi asikhiphe from egodini from ipit to ipalace sisuke emhlabeni ona lo esikiwo siza kuyangena ngamasango eParis silobe sithandeka asithembakaleni kumlimo angaba ngamaphupho they can turn to reality umlimo uzawenza abe yinto sibili ephilayo singamethemba sibambelele kuye simthemba uNkulunkulu uthi akuchileyo kuyagcwaliseka impela ngicela ukujikela lapha ithambo kulokuphupha kokuloyisa lokufisa ujonga ukuphumelela kokunye lekusasa engcono kube lokuphupha kokuthi ulele phakathi kobusuku waphupha uchata umbe waphupha kule nkomo enonileyo umbe waphupha idonki ubusuvuka ekuseni ukhathazeke ukuthi kanti ingcazelo yalokho engikuphuphileyo kuhamba njani gijimuye abantu abaningi ngesikhathi esiphila kiso lesi babhizi ngamaphupho lokudinga ingcazelo ukuthi angiphuphe phela ngiphakathi kwelinye iganga elimnyama kumnyama sebedinga ukuthi bachasiselwe ukuthi lokho kumi njani kutshone ezimpilweni zabo singabancedisa njani abantu ababukeli labalaleli abathi hayi thina siyaphupha amaphupho kodwa amaphupho abo funala budlelwano lekusasa engcono kala budlelwano lombuso kabani kaNkulunkulu kwabo ikuphupha lokudinga ingcazelo yamaphupho uyangithathekisa omunye wake wathi angiphuphile kodwa kangikhoda amaphupho kodwa leli ngifuna ingcazelo right so mbona ngani singancedisana kanje number 1 ungakhangela eBhayibhelini amaphupho kaJosefa lanxa ukhangela kaDaniel angamaphupho agoqela indaba zosindiswa endathi usindiswa kaDaniel kuphela wonke umuntu ayo universal la ingasomphupho eliba ngelami ngedwa but lali liphupho lendaba zosindiswa khayela isithombe sika chapter 2 esika Nebukadnezar sigoqela ukuthi umhlaba uzahamba uhambe so ugcine so so kwesinye isikhathi okunye okwenza siphuphe uyabe ulevele ulezifiso ku subconscious la kuyabe kuhlezi izinto ohlala uzifuna into zithandayo kumbe olela ukucabanga ubusuphupha ukhangele khona so okwakuqala kumele sikunanzelele ukuthi kambe ligoqela konke okwesibili ufuna ukuchasiselwa ngephupho uthi livela kuThixo wena isono sisusiwe kuwe yini phela kulomuntu uyabe efuna ukuthi echasisele iphupho kodwa ntambama uyabe le small house umuntu ofuna ukuchasisela iphupho kodwa yena uphile esonweni ngapho ufuna lichasiswe ngendlela kamlilo akuhambelani so akuhambelani nxa kuyikuthi wena uvele uyisenta yocebo losindiswa ingachasiswa sibe sesisindiswa sonke nxa kuyikuthi lizacasiswa ukuthi ufuna ukuyagamula uzibani libe selinamathise isono ngamandla kuthi uthi lelo kalikho right maforo ongakayigami usalungela ukuphendula empilweni esiphila kiyo ngesikhathi esiphila kiso basakhona abantu abaphuphayo amaphupho avela kuNkulunkulu esihlalweni sobukhosi yini na
ungabala ngoJoel chapter 2 uyakukhuluma ukubana ngezinsuku zokucina uNkulunkulu bazaba khona not ezokugcina kuphela uNkulunkulu amaphupho wasebenzise njengendlela yokuxoxisana loluntu lemibono lokho kukhona kodwa ukuze sikukholwe sesiyakhangela isimilo somuntu kule imhloliso ekhona eseBhayibhelini yokuhlola ukuthi lokhu kuyikho yini okunye vele ngomaphupho wegangeni lana umuntu uyabe minzile wasuthi ichumo libhinzile alale ezisuthele kuyizinto kwakhe abe sephupha igijinyiswa yabona ukuthiwa i-digestive system le-nervous system ku-connected so kuyabe kusenzakala esiswini kuyathumela eminye impikitsha lapha ngendlela odle ngayo udle isikhathi bani isifundo esibanze futhi sona lesi kodwa simele sikubambe uNkulunkulu usakhuluma ngamaphupho ukuthi intile uncube ukuthi kumele kube yini ayisikho nje khona ukuthi ngiyethatha umfazi womuntu umphuphe lokho sokungokwami kuyini uphupho kuyizinto kunjalo umlimo lokho esasebenza siyabonga kakhulu bafowethu balaleli mina bengifuna ukugcizela khona lapho ukuthi nxa ubala umtshumayelo ngo5 verse 7 ngivule lapha nxa uphupha amaphupho amaningi wenze okuliyize ulawule kumele umesaba uNkulunkulu indaba isekwesaba uNkulunkulu amabhaza amaningi njani buza ukuthi leli phupho lilokwesaba umlimo yini nxa liphupho nje liyekele ngelomhlaba mina ngubonga kakhulu ukuthi bazalane silislalele khona lapha lathi sikhuluma lapha uJesu Kristu ulingiswe nguJosefa umhlaba uyacabanga uyaphupha ukuthi kuzaba lesikhathi ukuzaba lokuhlaliseka kuhle emhlabeni uyacanga ukuthi idola lizavuka lime ngamaphupho esilawo kodwa kuthiwa khona nguJesu lapha asesabeni uNkulunkulu ngoba uzachasa kuhle uJehova ngelizwi lakhe ukuthi vele umhlaba uzagoqa ukucineni amaphupho ethu wonke kathunganyelwe iBhayibheli likaThixo lelizwi lakhe babusisiweke abazaphila bekwazi ukuthi hayi kasiphuphi nje kuphela sicabanga ngombuso zayo silo umlingisi uJosefa onguJesu osichasisela umbuso zayo ukuthi umhlaba uyawugoqa bengifisa ukuthi wena lami mlaleli sikhathaze ngokuthi umhlaba uyaphela nini ngokubala ilizwi sime kulo siza kusindiseka umlimo uzasiphathisa ngifuna amazwi lawo okucina uzatsho olawo abesesiba la ugcina abesesiqhubeka uJosefa loDaniel kuthiwa bebancane umlimo wabasebenzisa beselizweni lokuthunjwa lathi sinje abantu abatsha umlimo lokho esisebenzisa lokungayi diaspora lobungayanga funda ukuthembakala kuJehova uza kunqobela isifundo sanamhlanje yikubana asithembeni uJehova kuyagcwaliseka amaphupho uNkulunkulu is still in control ngezimpilo zethu bhala amaphupho olawo ngempilo phansi ungabhala amaphupho olawo ngempilo phansi ubusu kholisa iprocess yokuthi amaphupho akho abe achieved ungabhali phansi ubusuhlala okuqhakatheke kakhulu ukuthi ingqondo ilungisiswe ngokwenziwa ibentsha into ezindala zisuswe konke okukwenza ubuyele emuva kususwe kuhlanyelwe isimilo sika Kristu silungele umbuso wezulu siye ekhaya ezulwini ezimulini balaleli asifunde nokuhloniphana nokulalelana ulimo uzasiphathisa sifunda ngoJuda esenza iphutha uNkulunkulu emvezela umuso omangalisayo emaphutheni esiwenzayo uNkulunkulu uyasivezela umusa empilweni kaJosefa sifunda ukuthi God will always take care of us uNkulunkulu uzahlala esinakekela kasikhothamisena amakhanda sibe nilomthandazo baba wethu osezulwini siyabonga ngoba uyinkosi yethu uNkulunkulu wethu sesizwile izwi lakho safunda lesi sifundo sengathi singahlala ezinhlizweni zethu ubususinika kwethembeka okufana lokwethembeka sifunde ngakho kuJosefa sigcine singabantu abakholwayo ngazo zonke isikhathi ubusuqhubeka usivezela umusa wakho ukuze ngezimulini lapho esikhona siphile ngokubambana siphile ngokuzwanana siphile ngokuncedisana ukuze ngosuku oluseduzane sifinyelele embusweni wakho zayo masinyane sithethelele iziphambeko zethu amabizo ethu lotshwe encwadini yokuphila lo ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu siyakhuleka amen amen